Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wal-tawhid wal-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala mengapalanggungan agama Islam kumawa kita ni pengajian dengan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal riwayat dengan Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-dina illa liman ahab wa man a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu walladhi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث. Menjadi pengajian biasa katuk taniu sinin Rasul sallallahu alaihi wasallam laungnya Bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala biyahari niya na kaniyo in mga piil palangay niyo biya daramik yan sin pagbahari kaniyo sin rijiki niyo. Bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal dihil niya na in dunya ha mga kalasahan niya iban sindi niya kalasahan. Iban long niya
wala niya atau di niya hirihil in pag-agama buat malaingkan hasiyo-siyo sadya mabaya. Na hisiyo-siyo in karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-agama, in siya yan kalasahan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya kalasahan sin Allah ta'ala dunya akhirat. Ibut long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paamoy in tagkaputan kako, tagbayaan kako, di masalamat inhambuk ipon, sahingga masalamat niya in jantung niya iwan sindila niya, iwan di mabista bariman inhambuk ipon, sahingga amoy in ma ini karhilan niya kahamungayaan in ini pangdaig niya, iwan sin ini kamaruan niya atau amuin pagkataon niya. In pangasubo si mga kasahabat ya Rasulullah, uning pag-ianon bawaika ya Nabi Allah, laong niya ghashmuhu wa dhulmu. Hati niya subay niya maparihara in amuin pag-anya ya iwan pag-akal hapang daig niya. Iwan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon usaha mahasil sinambuk ipon deng hamang alta labay dang hahiyaram ipag napakaniya buat malengkan inyan di dihilan sin Allah ta'ala barakat serta in hipagsarakkan niya doon hayan di tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin uno-uno na amoy in laong ta tiapok niya paulihan niya, hati ni maksud niya wala niya dihil tiyaw niya nahadya kaniya, buat malengkan inyan, amo na in ini hipangganap sin amuin siksa kaniya halom sin pinarka jahannam. Bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mamapasi sin mangi, papasun sin mangi, buat malengkan laong niya mapapasin mangi sin marayaw, in amoy in lumi katahan di makapapas sin lumi. At ini mangi di makapapas si mangi. Amod to. Na manjari doon hay ni biya kita simbiyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos na in pakaradyaan sin manusia daing haamin way pajimajatu siya maripadunya asal tiutupuran na sin Allah subhanahu wa ta'ala siya rijiki damit diyan in adat palangay, yaon na asal bihan, tiutupuran ng kataan manusia. Yaon na mangi, yaon na marayaw bihan. Sabab aun jila ka si manusia, aun day sab, dayaw niya. Na ada pun yung mga sila amuyin nakabatok pa, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, na subay nila mapatayang babaw bihan ng marayaw ring hamangi. Amod to. Hati niya, subay katabunan sin marayaw in amuin ngi. Bihan. Hati niya mapupo in ginhawabaran, daugod nila in ginhawabaran nila, doon haamin marayaw sadya. Amo at maksud niya. Na ubos na biyahagi, hati niya hakadar asal kya bubutang na, in inikatan yan nakato tanyo in rijiki. Aun na asal, bihan. Yari na, kato tanyo buat malengkan kita niyo rakumanim maglawag. Bang kita himibal, inyang katantan ini hasil na to. Na yung mga ini, sibo daing kalasahan sin Allah ta'ala, hindi niya kalasahan. Sin pagyanon doon, malasain Allah subhanahu wa ta'ala ha mga miyamakad sin bautan niya. Miyamakad sin daakan niya, amoy in ini simisingod ha amin daak niya mo ng pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Na ingkarugalan niya, amin sumulang ka niya. Amo na yung mga magkupur, hati niya tabunan nila yung sara sin Allah ta'ala sin pil palangay nila, amuin pa, liuhon nila rin ha, amuin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag-ubos lang niya ron haon, in dunya ini,
dihil niya na ha, manusia katantan, piyagtupuran doon, hati niya, doon na haon mag-inom maka ni manusia. Na hisiusim mabaya sin dunya, karena sin dunya, na mahasil niya hadya in dunya, iban singkatan, amuin kasanangan halam sin dunya. Na bang hisiusiu in mabaya, sin dunya karena sin adlaw akhirat, mahasil niya in kasanangan diha dunya, labi in kasanangan tiyataka makaniyasin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Na, pag-ubos lang niya, hisiusiu in kiyari ihlan sin Allah ta'ala sin pag-agama na inyan katantan, ini kalasahan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wabiyeta doon, in dunya, in pag-agama, di niya hirihil, buat malaingkan amurain, ini kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo immabaya, hati ni amura immabaya, atau makuyag, dihilan sin Allah ta'ala sin pag-agama, nawang siya makuyag, hati niya, imana niya, pagtuyuan niya, ini ayo putun marayaw impyang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena amuan im pag-agama, nawang niya yan ayo putun marayaw, pag-anggautaan niya, hito na niya roon haamuin biya sin piatar lang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na doon hayan mahasil niya in pag-agama, amuy in piaglugtuan niya riha dunya ini, dahon niya madto pa adlaw akhirat. Karena amurad to in kasanangan madawhat sin tiap-tiap manusia, amuray mga tao nag-agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to. Naman jarilong niya doon haon. Misan pabiya dinin iabutan sin taod sin alta na hasil sin manusia hababaw sin gumi, doon hayan na inyan katantan nikmat yan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta biyay doon haon long niya, ibot long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paamuin tagkaputan kaku at ini tagbaya di masalamat in ipon sahingga masalamat niya in jantung niya iwansin dila niya. Amoy ni in dua ini pag-ianon siwi-siwi buat malengkan in dua ini bangmu ini ri ma paruli marayaw di mo kapagbayaan in jantung iwansin dila amoy ni dumakatan pa kaliruan kay mo rin di naman hadunya labi luwa na tuod adlaw akhirat. Iban long niya, di mawista bar iman in, long niya nagdaawa bar iman, buat malaingkan subay niya mapariharain, amoy in pangdaig niya iwansin, ini kamaruan sin pangdaig niya, atawa dun hayaon amon long niya, bawae ka long bahasa Arab. Piya nga suban, uno yung bawae ka, long niya amunain, ini pang panipukan niya, iban pag-anyaya kaniya. At ini maksud di kita manjari, manipu hapang daigta, subay kita maglasa-lasa sa babaon hak, niyari kato, aon hak tarito kaniya. Bihan, in magpangdaig, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aon long niya, dun hantong kajinis. Bang in pangdaig mo long niya, bat in kamuhang kaunod-ukat, sambatanda sin magbahasa, hati niya kampung mo, lahasya mo, na in siya lahasya mo, magtay manghud ka mo hangan sin magpangdaig, damikyan magtay manghud ka mo pasal sin maglasya ka mo, in hikato niya pasal sin, in ka mo sibo-sibo Muslim magtay manghud day sab ka mo ha, agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabangin tay manghud mo yan, bukom mo lasya, aun pahak niya roon kay mo dua, aun day sa bahak mo rito kaniya ruwa, hangan in ka mo magpangdaig, iban hangan in kamo magtay manghuda agama Islam. Nabang bukon Muslimin hapang daig mo masipaon hak sinambok pahambok din kaniubihan. Hak tungod pa magpangdaig, suway nagsusulot-sulot, hasupaya way roon lang ta pag ini tipo manipo at awaway pag tipo akal doonhan, suway nagtutulong tawang sabab sibo-sibo bang aun doonhan lang ta kahiluhalaan na doon hayan magtabang magpangdaig misan bukon ng kaagama. Bihad to. Bang aong kasigpitan, aong kahiluhalaan, inyang katantan, magtulong tabang. Iban suway amod to pa aunon bihad.
di man jari amuin long ta magkaniya-kaniya. Na pagubos lang niya roon haon. Way roon dahing hamang alta mausaha sinipon, dahil di hadon niya, ni puspuson niya ng pag-usahan niya. Pagubos si paggasto niya, isin mo na muna kastuhan niya, inahli niya, anak asawa niya. Na impiag gasto niya yad, tubang inlabay si pag-usaha ring ha, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-uno yad to, amin paggasto niya yad to, wayrong barakat. Igan, tangsuan sin Allah subhanahu wa ta'ala barakat. Sarta long niya, bang niya hipagsarak ka. At tinabahasa mag-amal, hipag-amal niya, hipagsarak ka niya. Na di tayo mo sin Allah ta'ala. At tinabang siya di tayo maun, di dihilan sin Allah ta'ala pahala. Wayrong kiapusan niya. Wala yatruku khalpa zahri illa kana zadahu ilad nar. Na labi na bang long niya, hitapok niya paulihan niya. Maana niya rin niya, minsan hipag napaka, haamuin mapatot niya napakahan. Damik yan doon haon di siya misam ini manabang. Dahil haamuin altayaon na long niya doon hayan. Ini wayroon kasungan niya rin sin ganapan insiksa kaniya hadlaw akhirat dahil haparsobaban sinamuin alta yaon tiapok niya hadya. Unal tudlong niya Allah subhanahu wa ta'ala di siya mamapasi sinmangi papasun sinmangi. Hati niya, inmangi pagyanon amo na iniusaha ring haram. Di iyan katabunan sin amuin mangi da. Hati niya, amuin ini magsarak ka kaulabay ring ha, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala mangi da karwarwa. Nari makatabon mangi hamangi. Bihad tura. Damikian, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat melainkan laung niya in mapapas in mangi sin marayaw. Hati niya subay siya sutsi in alta hipag amal ibadat sing kita. Damikian in amuin lumi katantan ini sagusin gandariba inyan katantan diyan mahinang amal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan paunuin, hinangon mo lang mo ipagpatindog ko masjid, inyan katantan di magmumpaat kay mo. Di magmumpaat yan tuha amin tao himinang kaniya. Naamo yan. Naman jari mga ini, mga katautay manghuran, biya kita simbiytaan in parkala ini, hambuok dahil ha mga piya kita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamin katan piya panjari niya, tiutupuran niya pa kanya rijiki. Tiutupuran niya pa kanya kabuhianan. Naman jari, in mga yan katan, bang di hadun niya, sama sibuk kita niyong katan, way piyagbidaan sin, Muslim iban kafir. Di pasaran sin Allah Ta'ala. Sabab in dunya ini, dihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Suko na si manusia. Di hadun niya. Na, haadlaw akhirat aun bibingan sabab indito subay kita maghinang sin amal tari hadlaw dunya ini. In dunya lang niya ad dunya mazra'atun lil akhirah. In dunya ini pag tatanuman sing kita amuin didto ta ini ma long simbahasam harvest sa adlaw akhirat. Didto ta makawain bunga niya haadlaw akhirat kata. Di kita magtanom. Amad to, yung pagtanom pagyanon doon, amunain, ibadat. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay kataan labaring hakasutsihan, sabab ing kasutsihan, tunga sin pag-iman. Ing kasutsihan, tunga sin pag-iman. Imaana niya, bang kauhimi ng maibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ibadat yan, inhang tunga niya yan, subay doon aun kasutsihan. Bangkaw magsambahayang, subay kaw mag-air. But in pag-air, pagsutsi. Muna subay sutsi in jantung. Sutsi in tilawasan simpamaranan, sutsi in tamungon, sutsi in lokal pagsusujuran. Bihan. Naramik yan. In alta. Amuin inihipag napaka mo. Pabaran mo, iban sinamuin na napakahan mo, subay siya, ini lialanuan asal, siusut si asal. Unin makasut si alta. Amo na yung pagjakat. Na, lihan yan.
Hangkan nawang siya lumabay tahon, di mo yato kajakatan, nagkaon na kausin lumi. Sabab kaya lamuran nain, ini alta mo yato, misan bakas mo kaya jakatan bihan sin amuin lumi na, pasal sin wala mo kaya tukbalin jakat. Yato wang plongta, ini mabut ha amin itungan, habistahan, bat inkaw, suway ko magjakat, suway ko tuod magjakat. Amod, hasupaya masutsin alta mo amuin hipag na pa ka mo, labi-labi na bang ka mabaya magsarak ka, hasupaya tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab impag na pa ka mo, ikan barakat. Impag sarak ka mo, dihilan tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala niya. Tuwis tahun kay mo amal. Na amo yan. Na ini katantan long ta, pangadjian sing kita, kita piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga katan piyapanjarin niya. Nakalabi indayaw karena wala lang tasin Allah ta'ala piyangad tungad to sadya. In manusia piyag ini lang ta baran jat sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin lang ta nag ini adun sin lupa bihan hinang manusia. Amo na apo na to Adam bihan. Napag-uus piyabida ni rin hakatan, sa rayaw-rayaw ang gawta pamaranan. Nakabida din hakatan. Bihan. Ini mapatut na tutunin ni pagsukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ini. Ang kanalong niya yung Muslim. Pag iyanon, Muslim matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya aun pangdungdung niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Bang siya way sakop at tawari niya kahatian ng kahalan sing ginawabaran niya waktu siya halawang pasimpakandangan nina niya makahati siya bang siya makakuha na maripakuha in Muslim makapangannal siya bihan katantan sabab in amuin aturon niya katilibot niya inya to katantan dahil kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab ginawabaran niya rin makakaw siya niya kaina niya maghinang kaniya maana niya Allah subhanahu wa ta'ala ini makakaos himinang nahinang siya manusia. Asabab ito bang siya himinang sin ini katantan lumag sinda na supaya siya makatukbal sin pagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala inya to hambuklong niya rin mga sarayaw-rayaw pangaddatan sin hambuok Muslim. Bihan. Amin makahati siya magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala pangaddatan sarayaw-rayaw. Na doon na yaon kaya hatihan niya katan siuligan niya halaw miyaon. Misan pa nagtuyo, naglag, nag-usahawihan ama niya. Katantan, kakausan sin ama niya, muren asal aun. Di makapaaw ni nama niya sinway. Katan, mahasil na to alam sin dunya ini, amoy ni pagbantog ta, maingat kita maghinang bihay ni Bayad to, inhinang tayo asal aun. Asal aun. Buko namin, yung pa kita maghinang sin kita-kitang, kanali kita makajari magdaawa kato. Atawa, ingat, taramik yan sa milsin, ingat mo maghinang ito, Allah ta'ala nagdihil kay mo. Dihilang kau pangingat, dihilang kau pangannal. Na mu'min, Muslim doon na yan, mahinang niya ibadat, katantan, bang niya, balik pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsukur habihayan to. Nabiyadiin na sumulang. Inrijiki amoy niyaon, halaw man niyari magkatimba-timba. Dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiadiin na bangkaw sumulang kaniya. Biadiin na bang magmaksiyat. Sumulang kaniya. Hauno na pag-ianon pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno na pag-addat patuhad Rabbul Alamin. Uno hati niya, sintauri maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron addat. Bihan, way panghalka niya. Sabab bang niya hihalkaan, amuin nikmat sin Allah ta'ala yun halawman niya, ay tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad tutik, bistahun ibadat kaniya bal kalaanin tutungbasan halaw akhirat. Bihan yan. Nainyaon katantan, bang siya nakapagsukur, bihan na sinagi, na ibadat sa lagbo-lagbo. Damik yan lang niya Muslim, amoy di na siya, sumulig na siya, makahati na siya sa mga iban si Marayaw, makapangalnal na siya Marayaw, Muslim doonhan, kakitaan niya sambil, amoy makahati na siya, makapangadji na siya,
sambil aun waktu bihan biya luparagbos magbansag nga siya sinamoy naabot niya pangadji bihan. Na in Muslim makahati siya, hangkan siya nabihad, dihilan siya sin Allah Ta'ala panumtum, hangkan siya nakawak ilmu. Dihilan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lasig simpamaranan, hasupaya siya maka ini tau kasi bihan manaw madtumari. Maingatin Muslim, magsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiya din na bang hipagbantog niya ini ilmu niya. Biya sa kaula-ula, siya in nakaraakhan tubaran-baran niya. Bukun din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukun kan manusia wairong pag-adat pa Tuhan Rabbul Alamin. Bukun ba manusia biya sa kaula-ula siya in nagbaya sing kabayaan niya, sindi siya makakaos. Bihan yan. Hambuk yan turay nga mga panghindo kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kita pia pagsibu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban si mga sila si musulang dihadon niya ini kitaon doonhan bangaon pangannal tamagtuhan iban sin way. Ang painyang katantan di makapailoy manusia. Bating katan piag anak long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yuladu alal fitrah. Piag anak siya aun pangannal niya pagtuhan asal. Aun pangannal pagtuhan. Misan amin manusia di makaingat maggahan Tuhan. Di hababaw sing gumiini. Way kaingatan niya Tuhan. Di niya misang kanganan bang hisiyo. Bang siya ratungan sakit, humangad da pataas bihan ibang pag-aluhoy. Mayta, sinyaon naglilibot kaniya in kampung niya katan. In maas tayo manghud niya, yon naglilibot katan kaniya. Sumakawa, bukon siya, umalop kanila tabangan niyo ako bihan. Humangad siya pataas. Amot yung pagyanon fitrah. Yato kay hatihan niya sinaon labi kawasa makarihil kaniya ring sing kawasa sinyaw ni malop kaniya yun. Bihat. Hati niya, biada kita simbiyaitaan, inta o simulang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya iingatan niya yung panulang niya patuhan Rabbul Alamin. Kaya ingatan niya asal yan. Wayroon makahinang do sa pa Allah Ta'ala yung bukod kaya ingatan niya yung mangi. Sabab tumuyo in tao tumapo kami maghinang maksiat sumulang patuhan Rabbul Alamin. Tumuyo yan tumapo. Amo hindi siya kakitaan si Mano siya pagkahin niya. Bihan. Nasa magsusuong in tahon, magkapinda yung kahalan si Mano siya, sambiling kaywanan, ipagbantog nila yung pagmaksiat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan. Nabiya na sinyad to in mga pakaradyan. Ito ang bukit ito pamintangan ta. Hati niya, in kita Muslim, subay tuod kita mangannal marayaw. In yariha, baranta mo na muna, hambuk pamintangan dakula. Nikmat di magkatimba, yariha ini, udyot pamarananta ini. Amin, sambatan na si mga magtatapsir, pagsusukuran na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin, biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyabidda kita rin hakatan. Amuin wayrun sagdahon sin tilawasan sin pamarananta. Hamuki kaso sa tawihan, haamin ini pagpapanjari sin limaywan si kita. Bang mahawain ang bukaw po inang buok. Unuin parasahan mo. Tao mahawain sikim mo ang buok. Haw po in sikim mo ang buok. Unuin mahinang. Biha. Sa kaw lumagi pagtimbang kaniya. Nabukon na marayawin panaw mo. Asabit to bang inyaon katantan, jukup-jukupan kaw na. So ikaw magsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno-uno na yung luparagbusta. In kita isa-isa tarahadun niya ini. Wayron sibuta. Bihan. Hati niya, di tato hikapagsaknain amindihil kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambuk yan hikmat niya, piya kita niya rin di hababaw sing gumini. Bang biya din kita umalop kaniya. Bang biya din kita magsukur kaniya. Subay hadya bihad to in hinangon. Uno-uno pakaradyaan yari-yarihil kato. Tiyo. Minsan na mo dyan pagkulap si matata ini. Ipagsusukurta na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mo siyang kapagbayaan yung mata mo yan. Pahundungon mo yung pagkulap mo. Biha, di mo pagkana naman, ito na isang kumulap. May ta. Hambuksan ni matnakula, mga katotay manguran. Impagkulap si matata. May ta yun magkulap, maghibal. Maglano sin mata mo. Mapirong biha. Magpahid sa yan. Pahiran sinamuin, pilok-pilok mata mo yaon bihanin kuan.
Amin puunan niya yun. Bang aun doon nakatatampan bihan pag kulap mo ato, pag bulat mo ding pag kulap mo yato, masawa na siyang pangatod mo. Kita kaw yan. Nahasaw, beto suway kita dara nagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ini agaruntay nga, tiap-tiap ko kumulap, suway ka magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan niya, damik yan, yung pagnapasta. Pag susukuran ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, magnapas kita, pasok palawang pakuha. Namang yan timpang sa upama, makaminsan da, harap na dya palawang, napas na dya palawang, pikir mo. Wayroon, mano siya makasandal habiyat to. At tawa pakuha na sa dya, wayroon na palawang. Hambuk din ang mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niya bang biya din. Na pagkasulayan si mga kaibanan bihan, amin sulayan sin Allah ta'ala, dihilan sila, pananamundeng ang mga masakit. Hambuk yan to, tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapangan na, limbar iman doon na yan. Tuwi magkasakit nikmat sa lagbo-lagbo. Mahita, sabab bang nasakit imano siya, daranin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, in sila yaon pag iyanon hotline patuhan Rabbul Alamin. Continuous in uno niya, kontak patuhan Rabbul Alamin. Sabab wayron na pangayuan niya rugaing tawang amurin tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Namalasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana sambilaon biyeta niya akok hadis long niya na nasakit ako long niya, wala niya ako minsan tibaw. Uy, long sin ipo niya Allah, may din siya kaagi na mo timibaw kay mo sin ikaw intuhan Rabbul Alamin. Way niyo long niya, way mo long niya kay kuan kaya lupahan mo iniharag simbahay mo nasakit, way mo misang kiyad to. Bangkaw miyad to kanya timibaw, kabaakan mo ako rin to kanya. Nakita ka yan. So imaanan niya, kabaakan mo ako rin to kanya, makadyaga kay mo, bangkaw miyad to, rihilan kaw pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon kay mo amal sa lagbo-lagbo, inamuin pag tibaw mo madtuha amuin, pangdaig mo yaon na sakit. Nakita ka yan? Nawayron lupas sinamal ta, mahinang katanta niya to ibadat, patuhan Rabbul Alamin. Naman tuin hadis lang ta, pangadji ta, insyaallah subhanahu wa ta'ala, harugaing waktu na ini dugaing na sa pangadjian, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dito na hadya patugtugon ta in waktu ta, mamaida ko kanyo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله